Hoi anō kia auraki atua no tātou ki te pāpaka nui a Māui, me ngā whakaaro o tētahi kai pōti Māori o Reira, arā o Tipene Keenan o Poihākena, e pāna ki ngā piki me ngā heke o te kōwhiringa pōti o Aotearoa. He tangata mahi mo te uniana o Hunei, I nā te nui o te kōrero mo nā take tōrangapū o te wākainga. Egos need to be put to the side. I think there's a lot of egos there. They're not looking at the interests of our people. Mo nā māngai, Hone Harawira, I mean, he's grassroots stuff, Hone. I think his ego needs to be settled down. I think he needs to go back and look at better policies as opposed to promoting himself. Tariana Turia, I disagree with a number of issues with Tariana Turia by leaving Labour and dealing with that issue with the foreshore. That's fantastic. However, riding off that, what else is she doing? I guess it's a learning curve for Peter coming into politics. One thing is, at all stages, a Minister of Māori Affairs must support iwi issues. he tangata nui te kōrero, engari he nui anō hoki ana mahi awhi I nā kaupapa Māori o konei. Pēnei te awhi te rangatahi Māori e pakeke mai nei ki konei. I raro I te maru o te riki Māori ka āhei te kawe I nā tikanga Māori. Kia kore ai enei rangatahi o Victoria, ACT, Queensland, me New South Wales e noi kore ki tō rātau whakapapa. Ua ke etehi, ngari ko te nuinga, kia au kia rātau ata whakarongo. Mahi o tō mahi aringa, ka tahi ka mōhi o awaha. Māori Rugby League represents an opportunity for our people over here. It's a vehicle where they can aspire, they can reach new heights. The platforms that are available here in Australia far exceed those that are available back home. Aha kua kāre he tīma mai te wākainga I konei te māngai. The authorities in the game, they don't understand what it means for us to represent as Māori. It doesn't mean that we don't value being a Kiwi, etc., but also the love and the pride that we have of being Māori and playing for New Zealand Māori. And we would love to be able to have the opportunity to play in the World Cup. Kei roto I nā ringa o nā pākeke o konei te kaha ki te ārahi me te tautoko I enei rangatahi mo apōpō. Ki te tūwhakahihi I roto I te mōhio ahakoa he Māori rātau, ka eke rātau ki ngā taumata. Hoki anō ki te kōwhiringa pōti. Ko Waika Waimaria ki te pōti a Tipene Keenan, kei te noho wahangu. I nā ko te tangata pōti ka whai mana ki te whakaputa whakaaro. Tini Molyneux, te karere.